Ntumelle ke go dumediša letšatšing la lekgono mo e leng gore ke labohlano ke taba ya ka le Mankoko baby go e ba le nna ya Thobele FM ke ka gare ga 2025 wena a ke tsebe gore go tshwere bjang ka baka la gore nna a ke dumela gore tsotlhe tše e leng gore ke di kgopetse go ye go dimodimo di a phethagala dumela Thobela re a loša wa tseba gore ka mehla nna ke re theletšo thekgo le lerato la gago di ntira se ke leng sona e re ke go botša ga se ka basadi ga se ka banna ba e leng gore kopana le bona ka go taba ya ka le Mankoko baby le gone le re tshwere o mongwe wa basadi ba e leng gore ga ba fiege go bolela ke mosadi o e leng gore o kgona go ikemela o tsene ka gare ga television a tsena ka gare ga sealemoya a tsena ka gare ga lenyalo e fela a re nna maitemogelo a gore go diragalang ge re le ka kua re sa le boneng Mankoko baby re di tseba gabotse ka baka la gore go na le magolo a e leng gore a fihlwa gomme nna ke nyaka go bolela ka ona gore nke bana ba gabo rena ba magarebe ba tlogele go tlaišwa gore ba be mola e le ka baka la gore motho re ke nyaka go tuma ke bolela ka mang ke sa bolele ka Pebetsi Nolo wa ga Matlaila mogele dumela Tebele se Mankoko baby yo ke leboga ba mo le wena tle o gona kere ke gona and ke rata gore happy new year yo ngwaga o mosa tle ngwaga o mosa ke re ba re maduma fele ene re sa tlo re happy new year go fitlhella match re feditše nna wa bone ke re le happy new year ka gare ga taba ya ka le Mankoko baby a ke sa bošeletša fela ke thabila go ba le wena le kgono mo Mankoko baby taba ya ka le Mankoko baby le gona ke rata go dumediša babogedi le batheeletši and ke thabela ba le lena mo mošato wa boitsebo le boithabišo ape re bala ka wena re kwa ka wena o ka ra o ngwana mo gae o iphitlhetseng ga kaka a ke re jale go tletše naga batho ba tla feleletša ba go tlwaela wa bona so nna ke ne le stylenyana sa gore ke fele ke khutiša ke be se ka re se ba nnyake ge bankry-e mo dipampiring goba bankry-e mo televišeneng botse bona Pebetsi wena nna tše dintšhi re dikwele ka wena batho ba e leng gore ba ne go bona ba bangwe ba go tsebile o le ko scheme same ba re ke ena moga tša leeto nko ba botse gore Pebetsi ke mang o tswa kae gae yo alright nna ka leina ga le feleletše ke Pebetsi le Tlhogonolo Matlaila ke nna mothepa wa Matebele ke nna setlogolo sa Matebele Makonkwane ba tlhoka kgomo ba ja motho manrebele manye yes and Pebetsi ke sereto ke thaopa ka sona ke gantša ka sona ba re ke nna mankgatleng ka dipalamonwana mothepa o tseba sekgowa wena nna alright ke belegetše Zebediela and then ka dula Leboa Kgomo ke mo batswadi ba ka ile ba kry-a ntlo ya bona ya mathomo go tloga Leboa Kgomo re tlogile ka 1990 so ke dutse Flora Park Polokwane from bonnyaneng so ge batho ba re gae ke kae nka se re gae ke Polokwane ka bone Polokwane a se ga bo motho so ke phela ke re ke nna ngwanyana dinamoneng botse Zebediela okay ngwanyana dinamoneng nna ne ke thabela go ba le wena a re ikwa gore ka baka la re ka thoma leeto la go bonnyane go thoma kua primary go fitlhela high school re ka se fetše ke nyaka re thome Pebetsi mo e leng gore lerato la gagwe la sealemoya le thomile gona pele ga ge re tlo tsena go tša television yo lerato la sealemoya ke thabela potšišo eo ka bane ba bantši a ba tsebe gore nna ke thomile go bereka mo sealemoya ka ke sa dula kwa Mošwamawatle ke ile ka dula Mošwamawatle ke fetša high school ge ke fetša matric wa ka ke ile ka ya kwa overseas ka ithutela ka kwa overseas fela be ke ile go bereka gabotse ka fiwa monyetla wa gore ke kgone go ithuta ana ka kwa ka re ke ntse ke ithuta ke ntse ke ya dithutong tša ka part time ke ile ka tlhakana le mongwe a berekela ba re keng company ya Salvation Army ba bitša Salvation Army so ke tla re ke mo ba tlhokomelang batho ba o tlhoka and ba ne le radio station gana mo e fela radio station e be e kry-iwa ko Harlem New York ke mo go dulang batho ba tswa Afrika Borwa ka bophara so ba nyaka radio station ba nyaka di-presenter tša go kgona go gopotša batho gore gae go jwang so it was a home away from home ke mo nna ile ka tsena ge ka representa the southern part ya Afrika Borwa ke nyakana le music ke bitša batho ba ka gae kere ge music o fitlha le nromeleng ka mo ke ralokele batho ba ka mo a kere ka nako eo di-social media e be di sego
okay wa re go bua mošwa mawatle go tla ka gae wa re bona la ka lerato la seyalemoya ke le tlogele wa tswela pele ka tswela pele e fela ile ka tswela pele ka tsela e nngwe ya go tshegiša ka bane ke thomile ka mo SABC Radio Park ka fihla ka jo ke kokotela mabating a Metro FM ka re bona nna ke tšwa America lang kwa gore ke reng ke tšwa go dira radio ka kwa go a se ke sentšha ka dinkong ba re gomme ge nna re go tsebe qualification ya gago ke eng so ka nyama mara ka se nyame mo e leng gore ka tlhoka tshepo ya gore ke sa tlile o bereka mowe ile ka ya sekolong ka ke thutela ja production le presenting ka ba qualified ka boelela ka re ke buile nne le reng la bona so ke mo ileng ka kgona go tswela pele gona ka tshwara di-position nyana mo di-community radio stationeng ka ba ka feleletša ke le commercial radio station. Wow. Ke nyaka re kgwathe ntlha ye nngwe e leng gore e koša botlhoko e ka nyamiša le ba bantši ba e leng gore ba nyaka go tsena ka bagare ga bodiragatši ba sa tsebe gore go na le tša phako tše e leng gore di a diragala tše e leng gore di koša batho ba bang botlhoko di re roba memoya o itemogetše tše dintšhi ka banna ba e leng gore re ka se ba bitše ka mabitso re ka se bolele gore go tswa station se sefe e fela ke tše o itemogetšeng tsona tše botlhoko tša gore pebetse gore o be mola o tshwanetse gore o dire sele se yo ene bjale nna ke lemogile le llata because ge ke fitlha nna gana ka mo mošomong wa seyalemoya ke fitlha ke thabile ke fitlha ke tshepile gore ke tseba ntho ke e dirang ya ba ya nako ya gore jale re santse re bolele tša di-contract ke ngwago moswa jale re bolela tša di-contract lebile ke mo ba shiftang di-presenter gore okay wena o ka ya wa bereka kwa ke makala ke botšiwa gore gape jale o tlo swanela kore o patele ka tsela ye o tlo swanela go nyaka gore re bušeletše contract ya gago o tlo swanela kore jale o ye le rena ka tšela tšaka kwa go ga morogo ba go botša twi ebile nna ge ke bolela ka yona ke le ka gore e be mild ke rata go botša batho gore ka industry ya rena go ne le nto ba reng ke open leg policy goba couch auditions ene nna jale ka bane ke berekile kwa lengwaga ka moka ba mpona gore o a tsebe selo ba bona gore ge ba ka se ibulele thwi nka se ikwešiše ba re gape re swanetše gore re dire so a ke re o sa nyaka go bereka mo ka re ke sa nyaka go bereka mo go ganeng ga ka ba ile ba ntloša mo drive time ba re ba mpušetša graveyard ka bereka bošego ile la e bona gore ebile demotion ka wa pelo ya ba gona ke ipotša gore e re ke ne ke eme motlho mongwe tše ka mo seyalemoya a se jaaka wa napa o tswile mo go bona batho ba seyalemoya sona seo ka napa ke tswile ba bantši ba re motlho mongwe o be o sa nnyake mošomo wa gona ga kalo ba ra gore ge e le gore bo o nyaka bo tshwanetse o dirile se ba se dira se sengwe le se sengwe a ge ke bolela ka taba tše go bašomi mmogo le nna mo industry ba rata go mpotša gore awa wena o be sa nyake mošomo o nana gore le ga iwane fela o paletše le kudu gore go lokile ka bane o sene motho o bo o ka se re go ne le motho o mo dielang dilo tša maemo a fase wa nkwešiša mara ke kgopela gore batho ba o e se ka ba batho ba e leng gore ba phela lefaseng le re phela mo go lona ba e leng gore ba go tlhotlheletša gore o dire dilo tšeo gomme gona ba o tlhotlheletša and because le bona ba di dirile go tloga moo o tlaleletša moo le bana ba ba no botša ga thwi gore a re roga morogo peleng ka o fa mošomo ba gona ene ba tšwela pele ba dira se semankoko because a gone motho a ba exposer ba tšhaba gore nka ba exposer nka se tsoga ka kry-a mošomo mo industryng ye ya entertainment le nna ile ka botšiwa jalo mašalela ke tlo sepela ba re gomme ge o sentše career a o sa ne mo yang o sentše career o sa thoma ga o sa ne motho a tlo go bitšang because ba tlo go senya leina kere ke ka mokgwa o tswileng ka gona seyalemoyeng ke ka mokgwa ileng ka tswa ka gona o ga tsena bjang ka gare ga televišene bjale tša mohuto tsona wa kopana natšo awa kudu ke kopane natšo se nna ke tile ke kopana natšo mokgwa gona nna ba bantši ba ka no gore ke nna bari ya Limpopo ge re tlile ka mo Gauteng e fela ke ne le letswalo gore ke sa ne le letšhogo la o dira dilo tša mohuta oo a ke tsebe e fela ke tlhola ke bolela ke re ge ile ka palela ba bantši ka kwa mošwa mawatle a ke tlo fitlha mo ka dia dilo tšeo a ke tlo boya gae ka tla ka dia tšeo e fela ge ke tsena ka TV e nkreile ke lekile go boelela ka go seyalemoya nna ke nna motho wa kokota mabating a ke ra ke emele ba re he go ne le position ke ya ka fitlha ka re ke dia radio a le nyake gore ke ne ke le volunteera na nka no dira production nka no dira presenting
ye nngwe le nngwe ke idea ke ile ka hwetša monyetla wa go bereka radio station in Pretoria okay e le radio station ya bakriste ke berekile mo ke dira show ka weekend mo bekeng e be ke le receptionist so ke tlogile go drive time show ka ya ka thoma fast yo ka ba receptionist mara ke ne le ye ke dirang ke gaša moyeng ka bokibelo okay awa ka dore ke bereka gona go ka bane be ke le receptionist ke ne le nako ya go bona di matlakala di Facebook jwale le jwale a kere ke phela ke le mo computeng tshengwe ke kwa ba bolela ka di audition just kimsa yeah ga re ba tseba ke eng ke rata monno ba reng ke wa letman and di actor tse dintši kwale ke batho ba ke tseneng sekolo le bona e re ke ye ko do ja dinepe yeah a wa lebile ke tsamaya le motswalo mongwe wa ka yena galantša actor ke mohlomong ya go tšweletša pele career ya gage ke khapana le yena ke fitlha kwale ke kwa ba nkgopelo mongwe a ra wena o sa audition ka bantši fa o eme line le wena ka re nna audition a ke tsebe selo ka go actor ba gona ba ra o tsa mo prepare monologue ka re monologue ko eng yeah awa ka kitimela ka ntle ka google monologue ka kushar ke eng ba ra wa ke go bolela o nnoši fela o bolela story o re wa re anegela story from there ka se tšea ka se translator ka se dia Sepedi ya ke obvious awa ka fitla ka kwale ka dia jaaka nna ka re ke fetša ka kry batho ba hwile ka ditshego ka dukushara wa ke kipsine ke fela mara ka makala go sene wa letong ka tšeang snepe le yena ka re wena o yetše nna ke yetše snepe le walete and then 2 weeks later se semanyako mangoko phela le manyako ke le mangoko ke le manyako botse manyako ile no bila dula stilo so students ke a gopola ke mmona mo ke setse tshware lotle se mangoko ile nampile ka re ge ke dutse be ke tshepedi dia feta ba mfounela ba re gomme ge re ne le position karolo yo ka iralokang ba re ke ya mogadi yeah ifela ke re ka nako e be banya ka batho ba ka bang di lecturer ko university ka ba ke nako e ba shimane ba le ba scheme sa mo ba tloga sekolong ba ya university university so nna ba ra ba gona le character shi ga le reng re berekshana le yona re nya ka go bona re ka tsena jwa ene ke journalist motho wa ona na re ku sharo bereka mo radio so a ona ga no re ka tla wa ile kana ka le nna ke tseselo ka acting yeah ba re tla go letja acting coach a wa be santse be position ya matšatšina na mararo ne go tšwelela mo TV matšatšina na mararo ngwaga wa feta ngwago wa o latelela ka makala ba mfone la ba re SABC ba re go bitše o boye o tshware role ye ke jwale permanently re bone re ka isha kae bele ka bane ke ile ka tseba gore a ke ne experience a sanga ka ke thutela go tša drama le di sketch ka just sephetho sa gore ke ko ke thutela go tshwana le ka mokgweleng ka dira ka tša seyalemoya ka ke thutela tšona ya ba gona ke tseneletseng jwale ka dilong tša drama okay ra tseba gore tša boithabišo ke dilo tša gago le gone bele go tloga mo ke fetša go bolešana le wena o tshwanetse ke timele mošomong ba go emetše ke nyaka nna le wena re tsene tabeng ya leeto la gago la lenyalo a re thome ka lerato re ye lenyalong re ye mo e leng gore ba bantši rile ra iputša gore bana ke mogadi o la re mo tsebang go skim same ke mogatša leeto o re kwang ka yena gore banna gore o ipone a ke tsebe gore o ipone bophelo ba gago bo fedile modimo a re a se nako ke nyaka re fitlhe gona mo yo tša lerato go fitlhelela mo ke iponang ke bona bophelo ba ka o ka re bo fedile yo sesemankoko all right so nna ga botsabotse go ne le se ileng ka ke thuta sona mo bophelong ba ka mara mo go goleng ga ka gore ga botsabotse go e tla go tša lerato bontši ba rena a re tsebe se re se dirang re tsena ka re ga lerato ka monagano wa gore re tlo phela re kipsina go phela go le bose re ke thabišitše le batho ba rena le balekane ba rena e fela wena bjale ka motho o swantse o be o godile le mo monaganong pele o ka tsenela tša lerato kudu lenyalong awa nena tšatši le lengwe ile ka ke hwetša ke ratana le lesogana tsanka e be ile nako tša di-COVID so COVID e be re ne le nako e ntši tša o dira ditšee badimo a kere ka feletša ke ne le lesogana le ue
tšatši le lengwe ka kry-a e le gore a wa ke mmeleng Mm. ka re ke le mmeleng ke ngwana wa bobedi le monno mongwe e se monno ke dirile ngwana mathomo le ena Yeah. bjale ya ba taba ya re monno we luckily ke ra re ka matlhatsi a re go nna re ke tla go nyala ke ya go nyala e fela nna e be ke tseba gabotsabotse re lenyalo a ke ikemišetša lona Mm. motlhongwe lebile ke nagana gore ke a le tšhaba ke ra ge nka bolela nnete ke a le tšhaba lenyalo because of tše ke di boneng go goleng gaka Okay. awa motho awa after magadi dilo di a fetoga man di a fetoga mo e leng gore a thoma go ntlaiša and-e e be se tlaišo fela ya gore o mpotša se ke swantse gore ke se dira ke re bjale ke monna wa lapa o ntšhitše magadi e fela ile a feletša a nkiša letsogo o nkiša letsogo ke ntše ke le meleng Yo. aowa ka leka ka re ba tlhola ba re lenyalo le bothata e re ke sekebe ka dio latlhela toulo ka mathata ke bona mathata a mathomo ka ba ka leka go nyakana le marriage counseling kerekeng ka ba ka nyakana le professional marriage counseling from counselora and hai man nako e ntše ya ka bona gore taba ye ya boya mokibelong weekend e nngwe le nngwe mafelela kgwedi nna le ngwana re phela re tšhabile ka ntlong wa mathomo re phela re tšhabile ka ntlong E le re mo kakang tšhabela ka motho nako eo? 8 years re phela re tšhabile ka ntlong re tšhabela motho a re o tlo re bolaya ile ka tshwanela gore ke dule fase tšatšengwe ka bona gore ke senya ngwana o wa ka o mogolo monagano ke re ke lokiša lenyalo Yeah. ke re ke tšhaba gore batho ba tlatla ba re ke paletse ke lenyalo ke nna return soldier ke lefetwa mara ke senya ngwana monagano so ka tshwanela gore ke tšee sephetho ke nyaka go tšwetša pele taba e ya malapa a o se šomišane gabotse in the name of nna ke nyaka o bonagala as mosadi wa o tlhomphiwa mo setšhabeng and then ke mo ileng ka bona gore e tlilo mpalela Yeah. le gona ke tlo feleletša le nna le bolela ka nna mo dipampiring le re aowi ke victim ya GBV wa bona ka feleletša ke tlogetše gana mowe and then mo ileng ka bona bophelo ba ka bonyakile bofela awa ewe ge ke ya belega ngwana so ke story se sengwe a re pele re tsena go sona re bolele ka mokgwa o tswileng ka gone ke eng sa go dira gore motho o a ka no ba bolela le nna ka montšwa go tlhaba motho o šetšang ke šitše letsogo ebile ke le mmeleng ke eng mo o rileng le kgone gona ke a tšwa ke a mo tlogela gona yena a reng ke thabela potšišo eo because ke a kwešiša gore ba bantši ge ba tlaišiwa ga go bonolo gore o sepele and gantši lebile ba e leng gore ba sepela ba feleletša ba bolaiwa go sepeleng a bona ba sa re ba sepela wa bona so nna ga botsabotse ke thušitše ke gore go ile gwa tla tšatši le e leng gore gantši a re botša gore o tlile re bolaya e be a dira dilo tše dintši nna le bana le ngwana ka nako eo ne rena re ke kgielela ka moreng ga boya ga ya tagilwe a nwele re kgielela ka moreng because ke mo e ba re tshepiša gore tlo re bolaya ga a nwele tšatši le lengwe a kwešiša re ya gore kgielela ka moreng a ka se kgone e ile a thuba lebati la kamora ka face yo kore wa tšwa mošoba and mošoba o ko mogolo mo e leng gore a ka tsentšha letsogo a ntšha sekhie sela a ke pulela tšatši le weo la thuba lebati lela ke mo kwa gore o tlo thuba lebati ka tšea phone ka mo recorda ge ke mo recorda ka mo recorda o fitlhelela thuba lebati a bona gore ke a mo recorda ya ba gona a tlogelang a boelela morago video yeo ke ileng ka kgona ya bontšha ba gešo gore le ra gore ke phele sona ngwana yena le reng ka yena ke tlo boya ka mogae ka lebokisi ke kgopela le nlokololeng re amogeleng gore ya rena tsela e felela gana tšatši la o latelela ka ya ka mmulela protection order maphodisa a tla mo kgopela gore a tšwe ka gae ya ba gona a sepetše tlhalo ya lena ya napa le gona e fedile ya ba ya gona e fedile okay a re tseneng tabeng ya gago yo hwetša lesea la gago mo e leng gore o nyakile go loba bophelo bja gago okay so a kere o sepetše ke sa le mmeleng dikgwedi di a fetanyana ra ba ra celebrata Christmas ka ya ngwaga o latelela ka April nako nngwe ke nana e be ile ka di 18 17
ka do kwa ke lapile man ke kwa o ka re man ngono jole ke gala a dutse ke fitile past due date nna kwa ga ya re a tle mo lefaseng e fitile so ke ile ka gopela bomma ka re ke gopela leng campaign ke tla driver re ke sepetlele go fitla ka gopela manesa le ba ntse ngwano a re jole ka bana o ne di krempe o fitla wa reng ka re nkampane ke bere ke sheta ba re ke nna mogadi ba ka se nthushi ke toba isha dipampiri ke re ne ke fitlile bo ke kwa ke lapile mara jale ge ke fitla ba re le ba ncheka ba kry le gore di vitals jaaka di kore a di kgatliše ne le bile di a tšhoša ba bona BP ba re godimo kudu which means ngwana le ena ka mompeng wa safara ba ile ba dira emergency cesarean e be le 10 o'clock ya bošego ke kwa ba founelana le di-doctor ka 12 di-doctor šidiwe ka masa ba tsena ke emergency cesarean a wanna ba rile ba mpile ka theater ba ntlhaba di-injection ba rile go ntlhaba di-injection ya gore ba cut nna nampile ka tswalela matlo mara ke gopola ke bolela a ke kgone go hema a ke kgone go hema ke palela ko hema mara bona e be ba concentrate mo ba leka go phološa ngwana kere a wanna ke nna o ke ile ke tlo tsoga ke phaparega mola ke kwa doctor impotsa gore wena o nyakile gore lobiša mešomo o nyakile gore lobiša mošomo no le o ka tla sepetlela BP le godimo so a fa wa tseba gore o nyakile o tlhokofala wena e le gore ba bolela taba re be ke tshwere ke ba ibitsa pre-eclampsia basadi ba bantši ba ba le mmeleng ya ba tshwenya ke BP ya godimo kudu-kudu ya go se laolege and then pelo ya wa a isa bereka your lungs also collapse you know. So apparently I was unconscious for 3 minutes. My heart had collapsed, my lungs had collapsed. Sailing ka se kwa ka doctor e be anthusha kore ba rile ba leka go dia tšela gwa gana a re ba tseba pebetsi ke dirile se ke sanka nka se dira ke tšere letsogo ka tsentšha ka ra cesarean ka namelela ka tshwara pelo ya gago ka letsogo la ka idia so gore o tsoge because ke rile ke botša bo mmago ke re a o sa lego mma ba re o e ka se kgonege ke ka mokgo ileng ka phaparega nna ke phaparega ntse matšatši a mararo ke kwešiše gore ba re go diragetse because le monagano o bosego you know ka dula sepetlela kgwedi ka moka a wa ra ba ra feleletša re tswile sepetlela nna le ngwana le ena e ba le ICU ngwana o belegile a sa heme a le blue botsebotse ngwana e belegile le stillborn ngwana o ba fitile kgwedi re a tseba gore mosadi o ima kgwedi tše senyane nako ya gago ya go belega ya go tliša ngwana lefaseng be fitile ka kgwedi tše kae wa ebile ne le dibeke ne sentše ba kgwedi ne nka ne be le beke tše pedi fitile ka beke tše pedi so le ngwana le ena a tla sa heme e le stillborn bjale mara doctor e be metshwere a re ke bone ka mokgwa di-doctor tša gago e be di le ka go tsoša ka ona ka kwešiša mosadi a ka phapharega kry-a ngwana a sego so le ena a dira ba ebitšang CPR a re le ena le ka go tsoša ngwana a ua ngwana o tsogile mamtla re leboga Modimo gabotse wena le ngwana ga gore tshwantse ba le thie maina mohuta mang gabotse ena ke mothile leina la Qhawekazi ka bane papa ge ke Mozulu and then Qhawekazi e ra gore mofenyi wow o no reng papa e gona jwale a tseba gore ka morago ga tša go dirileng tsona ngwana šio gona wa phela le wena wa phela go ba sa le a speech go napile go fedile gomme ke tša maswabi tšeo a ke tsebe ro kae a ke tsebe ro reng le ena ke nana re doka ka tšona mo ditabeng a re boledišane mara a relwe nna ke dio rapela re ka tšatši le lengwe o tla gopola gore o ne le ngwana and ngwana o tlile mo tlhoka and tšatši la gopolang awa ke tla mo amogela gore a tla bone ngwana kere amogele bophelo ba ga gore a boe e seng re bolelane gore a tla tsebe ngwana ga le gore ngwana ga ka tsebe gore o ne le papa okay gomme ka morago ga tšo ka moka o tšwela pele ka bophelo ebile a o lebelele morago ka tšwela pele ka bophelo se se yaka e fela go tšwela pele ka bophelo be go se bonolo a ke re jale motho e ba re fepa ka gae a sa lego le nna ka mo ke motswetši a ke sa ne mošomo so a ke re industry rena gape go le motswetši a se gantši o ka kry-a mošomo le bile mošomo fela o sa imile se e leng gore se diregile se ke se boneng ka wena o bile le maatla go ngwala puku a ke tsebore ka gare ga a decade in my lifetime ke tlo bala ka moka hwetšaeng
decade in my lifetime ke rata gore ke story sa phološo okay gore bophelo ba ka nkile ba phološwa bjang ke story sa gore ke ile ka kgwetša bjang boitshepo baka okay e be ke latlhegetše ke boitshepo le nna e be ke sa tse gore go tloga mo modimo bophelo ba ka bo tlilo bereka bjang ke tšere dikgwedi ke rapela ke re Ramasedi mphološe mo ke leng gona a ke kwešiše gore ke swanetše gore ke lebe kae le gona se e be ke sa se kwešiše gore o mphološeditšeng gore ke boe ke tle ke sokole so wa o sa nšika kwa sepetlela ke sepele le nna ene se ke lebelang go botša batho ba bantši gore ka sepetlela tšatši le nna ke nyakileng ke sepela mo lefaseng bokoko mmela ga bopapa ba ke theletšeng ka bona ke bona e leng ba sepela yo ya kore kamano ya gago le bona e be itile mo e leng gore go nna le batho ba e leng gore ba dumela go se moya ba batla dumela gore koko ba re ngwana ka sešala sokolang kampane ke sepele le ke le nna ke bone ka letlho la semoya ka se bone ka letlho la senama dilo tše diso ke tše di ileng dan dira gore ke thoma go nagana ka bophelo ba ka mo e leng gore a ke botšiše batho gore ke direng ka thoma nna ka thoma ka rapela ka botšiša Ramasedi wa mpopileng gore bjale ge go le so le re nna ke dieng ka bophelo ba ka awa ke mo ileng ka kry-a monagano wa re go sa kgone go bolela le motho ngwala ngwala go tla go thuša go fodiša pelo re tlo thoma ka go fodiša pelo ka bane go ka dia dilo o kwatile o tlo feletša o dia diphošo o sa kwatile ka se sebaka fodiša pelo o seno fodiša pelo ke tla go bontšha gore re tlilo sepediša bophelo ba gago jwang jalo ka baka la gore batho ba nyaka go bala le go kwešiša gore bophelo bja gago bo bile bjang ka gare ga buka e ba e humana bjang buka ye ka se sebaka ke rekiša via email a kere email ewe ba ka e hwetša mo letlakaleng la ka la Instagram letlakaleng la ka la Facebook a ke ne la TikTok e fela ba bantši ba phela ba mpotša gore a wa tlenke o do dia TikTok fela se ke nyakang go se bolela bjale ka ge re le ngwaga o moswa e se kgale motlhomongwe mafelelo a beke yona ye ba tlabe ba kry-a mo ba ka kgonang go ya reka dibuka kua Takealot gore batho ba kgona go ikgwetša mo South Africa ka bophara ebile ke duma o ka re ka ya Africa Borwa ka bophara wa tseba ke nagana gore 2025 ka nnete ke ngwago e leng gore tshwanetse gore o keteke go sa kgathale gore re tlo kopana le ditlhotlo tša mohutamang ke eng tše e leng gore o di lebeletše kua pele gore tše ke tše e leng gore pebetse o tlo di dira ka gare ga ngwago se segolo kore go boelela tša go di-drama ke a boelela TV ngwana ke a boelela ba bantši gale ba botšiša ba re aowa gante o boyaneng ke a boelela tlhokang pelaelo se sengwe le sona ke gore ka lebaka la buka ye ke ile ka fiwa responsibility ya gore ke swanetše jale ke se ka no ngwala ka tšona fela ke yo boledišana le batho ba e leng gore buka ba kgone go ikgwetša ba e leng gore mohlongwa ba kgone go bala bjalo ke ile ka ke thapa ka gore ke tlo ikanya ka gore ke tlo ya ka bolela le bana dikolong ka ya ka bolela le batho ditoronkong ka ya le dipetlela go potša batho gore bophelo ba gago ge wena o rata a go tlhoke gore bo felele gana mo o leng seemo se o leng mo go sona a se mo o swantse o felele gona ba re seemo sa rena se ka se dule se le jwalo morena o tla se fetola ke nana kudu-kudu se ke nyakang go ruta batho ke gore botlhale bo tswa lebadi se e leng wa feta go sona go ne le se sengwe swantse ke thute ka sona wa tseba ke dumela gore batho ba go lebeletšeng gone bjalo tshwana le nna ke go lebeletše mogadi ore o tsene lenyalong a sokola a ba le ngwana a sokola a ba sola modimo a botša modimo gore ga botse o diretšeng gore ke phele e fela nna ke no bona o le kgarepengwe botse o kgona jwang yo awa ke re jale a re gopoleng gore ke nna ngwenyane nna moneng so bobotse bona ke batlago e fela nna ge nka bolela nnete ke tshepo ya ka go modimo a ke a tshepa motho mo lefaseng le ke tshepo ya ka go modimo nkebe se ka modimo wa ka a ke tshepo gore le nna e beng ka kgona go tswa mo matlhokong a ke a boneng o boletše ka email e leng gore batho ba ka e šomiša gore ba kgwetse buka o ka ba fa yona yes very simple ke leina la buka@gmail.com e banna
educating a lifetime at gmail.com botse fela ba bolela gore ba inyaka kae ba ko kae wa bona netefatsa ba gore ba e romela hwetše. bona ba romela email eo gore re tlhoka buka ye go ne le motho a tla ba thušang right away gore okay bank account she lena le romeleng mo re ka le emailelang buka ya gona I mean go le shiphela yona go e deliver goba go ne le mo le ka ratang go e pick up ona. Okay, go mo ba netefaletša gore bophelo bja gago tše ka moka nna lona re di boletseng gona bjale ba tlo di hwetša ka mogare ga buka e matlakala a gona ka moka re ke bone fitlhago page man šetse ke bone 225 e felela ka page man I think ke 227 ya ke bone 230 kwa mafelofelelong Ka ya nnete, pebetse okay. nolo matlaila a decade in my lifetime batho a ba ipalle yona ba kuše gore o sepetse ka gare ga maemo a mohuta mang a gone ntho e leng gore e tširuša dinamana tša mmele go tshwana le maemo a e leng gore ba go botsa gore kontraka ya gago e tsošološwe a re poteka mo pele Mo ke gore fiting- hae ba go iša mananong a e leng gore a se a e leng gore a re re ge o le mogaši wa gaša ka moka ge o le modiragatši o diragatša dilo tše ka moka e fela go botlhoko gore o dire selo se e leng gore o se dirišwa ke motho mongwe e leng gore o tshwanetse gore a kaonefatše bophelo ba gago yena wa go gatelelanya ka go o šomiša ke kuša botlhoko kudu ene ke thabela gore o ile wa boelela mo sesemangkoko ka gobane se ke nyakang go tsebiša o mongwe ka kwa ntle wa e leng gore o nyako ke bona le ena a le mo entertainment industry a gopole gore a wa gapeletšega gore o dira dilo tšeo lebile a wa swanelwa gore o di dire wena o santse gore o ke tshepe gore se ke ne le sona ke bokgoni ke ne le talente ge nka tiiša mo talenteng yaka o ne le mo ke tlo fitlhang gona šimo le kgono ke boeletše go sea le moya yeah. ke ngwala dibuka le gana ka mo acting le gona ke sa tlo boelela bebetse ke ipsene go letšhana le wena tlhobe letšatši le le botse thabelo ba le wena se seaka re sa tlo tlhakana gape re keteke new year gabotseka gabotse ye re keteka le batheletša ka le wena e sa etla ke ka mogelong gore re fitlha mafelong a lenano la rena ka gona letšatšing la lekgone e ya go dikgokaganyo tša ilago tša thobela fm at thobela fm yaka ke mo e leng gore o tlo khwetša taba yaka le mankoko baby nna ka metlha ke re theletše thego le lerato la gago dintira se ke leng sona re kopana gape la bohlanong le letlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.